Akubizo wami lapha uNkosikhona Ndabandaba. Qhawe anganoma ukhona la bengithe wobuka lo live. Maye ngekho ngicela bemtshele asondele. Mhlamba akaze bekutshela abantu abaningi bayenqena noma mhlawumbe bayisaba noma mhlawumbe bayakutshela awubalaleli. Ngumuntu odalwe ngenhlonipho. Ngumuntu odalwe ngenhlonipho ngempela futhi kakhulu. Ngiyamhlonipha omunye umuntu, ngiyamazisa futhi omunye umuntu. Kodwa ngiyakwesaba ukuphoxa. Mina selo ngafika emculweni akaze ngibe against nomuntu. Angixabani nabantu. Angithandi le nto, ngizama yonke indlela ukuthi ngixolise mangabe ukuthi mina ngirong. So ngiyacela Qhawe, angizwani, ngiyathanda ukubonisa umuntu. Ngabe lento ngeke ngazama ukuxhumana nawe ngakuthumelela nane VN akaze ungiphendule. Ngangichazela yonke into. iVN cathi yawu 11 minutes ngichazela yonke into. Ngikubonisa ngayo yonke indlela. Ngingane ngingaka kurong wakhona lokho ukuthi ngicine sengibone ikhala engakwazi ukubonisa ngazo umuntu omdala. Ngiyakuhlonipha. Angizwani mina nento engamhloniphi umuntu omdala. Ngiyazazi ingqondo zami, ngiyabaza abane wethu. Kodwa ngifuni kufikela esigabeni khona esengifuna ukuzibona sengazi ukuthi ngakhona indima engayidlala kuwena ukubonisa. Ngiyazi ukuthi njoba ngikhuluma la mhlambe kuzongena ngapha kuphume ngapha ngoba mhlambe futhi vela unandaba. Kodwa mina ngikubonisa njengensizwa engayibona yangichaza ikakhulukazi ethanda isinto sakithi, ekhulisa izingane ezincane ngendlela eqondile ezokhula zazo umthetho. Ngoba abanye abafowethu banebhadi lokukhula bengekho ubhuti phambi kwabo abatshela umthetho wempilo. Umuntu afika agaxele egoli ayiphose endaweni ezirong, agaxele eThekwini ayiphose endaweni ezirong ngenxa ukuthi abeka ababonisi bakhe. Kunzima ke vele ukuphila empilweni ungenawo umhlahlandlela uyaphambili noma ungenayo into ethi wena ubonisa ubani. So lento yenzayo inhle kakhulu, ngiyayincoma. Ngiyacela lento engizoyisho kuwena isicelo futhi ngiyaphinde ngiyikhulume. Ngiyagcina namhlanje noma ungaqhubeka usuyiqhubekela wena, kodwa mina eyami indima ngiyobe sengidlalile ekutheni ngikubonisa. Akekho umuntu emhlabeni wazi yonke into. Futhi akekho umuntu oyispecialist yawo yonke into. Kwezenkolo uyaphawula, emsizweni uyaphawula, ezikoleni uyaphawula, umculo uyaphawula. Kusuke sokhonde wrong nenyanga ethi yona lapha yonke into kusuke kukhonde wrong lapho. Nomuntu owumakhi kumele umuntu owumakhi abe strong kuleyo nto. Sengakwakho kunye kodwa khona okufuneka azazi ukuthi kodwa la yona into engaqala ngayo kwakhale ngiyazi kangcono. So ngiyafisa Qhawe lakithi ukuthi ukuthola enhlizweni yakho ngenkulu inhlonipho. Ukuthola enhlizweni yakho ukuthi umsebenzi wethu lo womculo siphila ngawo umculo. Awekho amafame esisebenza kuwona. Awekho ama-payslip esiwathola kuphela kwenyanga. Into esikwazi ukuthi sondle ngayo imindeni yethu nezingane zethu umculo. Uma Qhawe lakithi usuka la usuka khona uza emculweni uzohlambalaza abaculi, uzothi abaculi bayalalwa. Ngizwa umzimba wami uhlasimlisa igazi because lento ithi sifake isithombe sokuthi into eyiciko angabikho umuntu ozoyihlonipha eMzansi ngoba abaculi bayilento enithi bayiyona nithi babanjwa zigwili, babanjwa zigwili ngoba kusho ukuthi bengenamali. Ngamanye amazwi ukuhlekwa, bayahlekwa abaculi ukuthi abanamali kangako beze bedayise ngemizimba yabo ukuthola imali, yabo. So kuthunyelwa isithombe sithi into umculo into engelutho. Kuthiwa abaculi abangahlonishwa. Siyahlonishwa thina bafowethu la siqhamuka khona, abantu bahlonipha. Kunabantu abaze behambe phansi ngamadola abanye bekhala inyembezi bethi ngangazi ukuthi ngiyokubona.
uma ngabe bezwa wena uzokhuluma ngeciko kanje angazi obaba abadala emculweni bathule bethini bebuka ichilo ngoba ubunsizwa akukhona ukushaya abantu nobuqhwaga unobuqhwaga akukhona ukushaya abantu umsizwa ukwazi ukuhlanganisa isizwe ukwazi ukubumba abantu ukwazi ukukhanda into engekho ibe khona umsizwa akulona ulimi olunehlabathi noma ongcolile ngiyafisa mina qhawe with anganoma icontent uyadlala uyidlalela mhlawumbe ufuna into ezokhuluma ngayo ku TikTok but lento yabaculi ukuthi abaculi bedikade noma ubani umuntu ovule u TikTok account noma uvule Facebook account ahlele kubaculi I think kumele hambe uye igcine lonto ngoba iyalulaza igama lomculo akekho umuntu ongajabulela ukuthi la asebenza khona kufika umuntu nje esabathi uthi uyapheka amanqina umuntu ewathatha amanqina wahlaphaze phansi athi uyapheka amanqina athatha amanqina ahlaphaze akekho umuntu ongajabulela lonto leyo isenze sibi esingalungile engathi mina kuyofuna ukuthi ukusibheke ngelinye ilanga ukuthi sihamba kanjani ngizwe inkulumo zakho ukhuluma ngami uPaula ngami ngabona ukuthi kusho ukuthi awungazi mhlambe nje ungijoyine ngendlela cha qhawe lezi zinto obuyikhuluma lapha zi wrong zonke nje akukho engathi mina ngiyakubalula ngoba umculo wami mina ngiqala ukushaya amamiliyoni mangisuka la ku 2020 ngiza ngala la ngiqala khona ukushaya amamiliyoni although bekusenama CD bengidayisa kakhulu mina ngishaya ama gold disc ngidayisa nje kakhulu ngadena sengingasayinaki lento yama gold disc ngoba ngayibona ukuthi ikhona into off kuyona ngathi kunokube ngixeka angivamisile ukugxeka into abanye abantu abayisebenzisayo ngoba lonto leyo usuku ususho ukuthi lo oyiqhakambisa ngalonto leyo yena kusho ukuthi iqhamisa ngento engekho so kufuna kubayeka abantu beqhakambise noma bekujabulele ukushayele ukuthola lezi zinto abayitholayo wena uphiwe ngokuthi ayizohoxa ngoba usubona ukuthi kunenkinga ekhona so umculo wami bade bawuthanda abantu thema kusuka kwilokhuzana beyidayisa kakhulu ama-CD kakhulu ngendlela esimanga kusadlalwa nje ngokudayisa lapha ekhosini uzokhumbula ukuthi weekend ngangihlezi ngithopa ngoba ngangihlezi ngidayisa yazi yayekwa le top 10 edlala ngokuthi ubani udayise lelo viki udayise kakhulu leli viki edlala kwi top 10 yazi yayekwa lonto ngoba kwakubukwani uthi cishe mhlambe kudlala abantu ababodwa because kuthe mangabe ke isishintsha umculo mina ngikugene kwi space digital ivele ama CD edayisa ashaya amamiliyoni uvela ama CD edayisa yabo uma ungakubuke nje indawo eziningi indawo eziningi uyafona lapho unkosikhona ndaba ngazisho ufuna uzokala la ku live cha ngeke ngikwazi ukumbamba ngoba ngi live ihlonipha laba abantu abangibukela so indawo eziningi monganaka zashaya amamiliyoni ogcwensa nebhova lapha lezo ngoma zashaya amamiliyoni osilingo ingoma ezayishaya amamiliyoni lezo engakafiki ke lamamiliyoni lawa manje ngisayishayela nje ngi-introduce space ngifikele espaceni ngithopa ngivela ama trending ngako lokhuzana ko ama iTunes yabo kusuka ku2020 nje ngiza ngapha kuze kube manje umculo wami ubuvele usutop so uma uzoqhalanisa umculo wami manje uqhalanisa nomculo ka 2014 I think there is something lapha off ngoba sikhuluma ngezinto completely engeke zize zibe nantethi ungayiqhathanisa because mongabuka futhi nanodumo kuye kwazi kwaba manje ngathoba loba ngiyithobo ngenxa yomculo yekani ke ukuhamba niyolalela abantu abadicileli bami phansi because kunabantu abangabadicileli bami phansi abakhona abasebenza nje ukudicilela phansi igama lami niyobalalela bese nithatha lezo zinto lezo nizoyisebenzisa yeah so again screenshot la 8000 abantu abangibukela so kunabantu abakhandiwe abangabadicileli bami abahlezi bekhuluma kabi yonke into engiyenzayo abayilokhuza angikusoli ke kodwa futhi ngoba nabo ngiyazi abazenzi bathunyiwe bayasebenza basemsebenzini
So mhlambe ke isona leso sizathu esenza ukuthi ke bengicele phansi, kodwa umuntu mase yedwa yalazi iqiniso futhi uyalibona iqiniso ukuthi nanti iqiniso la elikhona. So ngizama nje ukusho njalo ukuthi abantu abaningi abangakholelwa kakhulu kulabo bantu. So mfowethu ngiyayithanda, ngiyanguzwa noma ukhuluma umuntu unolimo lwendoda, unolimo olwakhayo, unolimo olungakhanda isizwe, olungasilapha futhi isizwe. Ngicela ungadukiswa usocial media, mfoka ndabandaba, ungadukiswa social media. Usocial media nomsizwa ngicabanga ukuthi uzomela ukufunda ukuhlukanisa, nanokuthi uma ngabe ubona ukuthi siyaphambuka sizingane, uthatha ifoni uyangifonela, ukhuluma nami, ngiyakubonisa, uyangibonisa, ngiyachazela, uyangichazela. Ungayenzi lento yokuthi uye kwi social media uyongcolisa umsebenzi womuntu, ngoba lokho lo muntu lo msebenzi uphila ngayo sokushaya inhliziyo yakhe. Ngangize ngisupport lonto nangelodwa ilanga i-wrong nje. Ngiyakutshela futhi ukuthi cha, leyo nto leyo i-wrong. Bese ngicela futhi nakubafowethu bonke nje abasebenzisa i-social media ukuthi ngiyacela abafowethu ukuthi asakheni umoya wozwano, asakheni umoya wobumbano, asichomelana ngamaqhawe wethu. Uyangifonela undabandaba nganoma ngima-answer yini nimuze ukuthi ufuna ukuthina ngazi, ngicela ningiphendule, yabo. Ngoba mhlambe njalo ngayini screenshot awuthi ngiyishuthele mina lelo kuzana lelo kuzana le phela umlando lo uyaqala endimeni, yabo, uyaqala le ndimeni azibo. So ke bengizama abafowethu ukuthi ngibekele insizwe yakandabandaba ukuthi hayi akufanele siyayikhuza le nto ngoba ayikho yinhle. Ukuhlasela nje umsebenzi womuntu akukho right. Nabafowethu ke bonke abasebenzisa social media, bonke abafowethu ngiyacela ukuthi bafowethu i-social media sisebenziseni ngendlela e-right, futhi i-social media asiyisebenziseleni inhloso ezinhle. Sisemumva kabi siyabantu abamnyama ekubumbaneni nasekubambisaneni. U-social media ithuba elihle lokuthi sithole ithuba lokuthi sibambisane. Ngiye ngibone mangena ku TikTok ukuthi abanye abantu u-TikTok sebewenze wabenza imndeni, bayakwazi ukubamba live bezokhuluma ngempilo, bezobamba live bezoshare inkinga zabanye, benikeza nama solutions, bedlule inkingeni. Bayakwazi ukusebenzisa uTikTok ukutholelana imisebenzi, ukudlulisana ezimeni enzima engabadlulisana kuzona. Ngabe ngithi mina bafowethu asigcile kulokho, inkundla zokuxhumana kungayona TikTok kuphela, asusebenziseni ekwakheni isizwe, susebenziseni ekubumbaneni, sichomelane kahle ngendlela e-right, sihlekane lapha mangabe kuthi iqhawe lakho khona lapha elokhuze khona, but singayenzi lento yokuthi sihlasela amaciko, sizothi amaciko ayalalwa, sizothi amaciko sisho lokho nalokho, asiphihliza imisebenzi yamaciko. Angeke usebenzele lonto le ngoba iciko nje baliphila ngawo lo msebenzi, kuzolamba abantu abaningi emva kwalo. Kunabantu osebenza nabo, abanemndeni nabo, abanezingane nabo, abaphila ngawo lo mculo waleli ciko wena owuhlaphazayo, okwenza lokho ukuthi mhlambe ugcine mhlambe bengasakwazi ukuthi iciko likwazi ukuthi survive ngenxa yakho uwedwa. Asazi ukuthi lobo buthakathi noma lobo leyo nto enjalo isuke izokuzuzisa ngani wena waziyo, kodwa siyacela ukuthi akubekezelelane bafethu, kuphilwe impilo emnandi, kungabikho umuntu ohlukumeza omunye, kungathukwana, amageja nje phansi, amageja sobeke phansi amageja, sihloniphaneni ngendlela ethobekile eyaphambili, sazisane. Ube ubhuti kimi ngingakaze ngahlangana nawe ngokubuka ukuthi hayi lo muntu ubhuti ngikuhloniphe, ngoba ikhona lokho kuzosenza ukuthi sibe nezibusiso zokuphila isikhathi eside, nezibusiso zethu zehlele futhi ezizukulwaneni. Lento eyenzakalayo njoba ngimkhuza umfoka ndabandaba ukuthi lento ayenzile ukuthi ayongifaka ukuthi ku-YouTube wakhe amonetize, ahlaphaze umsebenzi wami ngale ndlela, angihambisani nayo. Futhi uyoyeka uma eyithola enhlizweni yakhe ukuthi akayiyeke, ngoba umuntu uma umthanda ake ngenzele example. Unyaka odlule kunobaba wangifonelayo
ngichaza lento for the first time. Kunobaba wangifonelayo uthi lo baba hey wendoda mina ngiswakude nawe sengulandele kakhulu ngiswakude nawe so wawukhipha ngogodi yabo mawukhipha ngogodi ngiyacela mfowethu ukuthi usenzele mfowethu noma ilokuzana isingile yabo usenzele noma isingile mfowethu siye kwi All White ikhona ingoma esithi intsha le yabo so ngayenza lo ngoma ngoba ngangitshelwe lo baba lo ngamhlonipha lo baba ngathi I know ngayenza ngana ngempela ngayikhipha isingile yasebenza yahamba ezongena ngisho ku top 10 yokhozi so lo baba leyani uyazazi ngicela ngifonele ngoba wangenzela into enhle kabi wathi hayi mfethu ngiyacela mfethu ngoba singama donation thina sifuna ube khona umuntu ozokukhuluma ngayo kwashacamanya nomuntu ozozama to provela wena izinto so siyacela nje isingile ngakhipha ngempela isingile engikholwa ukuthi wafonela mina wafuna number amazoyithola wafonela mina akahambanga waya ku TikTok noma waya ku YouTube wazothi ukhuzani ngabwenza nje ukhuzani ngabwenza nje ukhuzani ngabwenza nje into kumele abantu abanye behloniphe ubuholi enginikezwe bona kumele abantu behloniphe ngoba undabandaba uma ungayibuza kuzangazi ungaze ngani yini lento eyamenza wangazi umculo oculo ubani obhala ubani ukhuzani so ke ngicela sihloniphe lokho namanje kunabantu abangaziyo namanje umculo mbawuthanda left and right yes kunama propaganda akhandwayo ngikhandelwa zonke izikema ngikhandelwa yonke into kubanje umhlangano kuzanya ngakho indlela ukuthi igama lami libukeke njengegama lami engathi bayalibulala kodwa ke abayi achieve lonto ngoba ngeke ukhohlise indlebe zakho ungabakhohlisa abantu kodwa indlebe zakho khona insizwa engapha ema respect ngiyakhohlwa igama layo uyayazi umhlaka wani yansizwa yenza iVN ende ngizoke ngifake le VN mhlawumbe mangithola idubo isho ukuthi nilandela umculi kodwa honestly speaking mayikhuluma iqiniso ithanda umculo kakhuzana kodwa ngokulandela lo mculo lomlandelayo ebonga le album wathi ngiyabonga wathi mina abantu abazi ukwazi kwami ukuthi mina ngidlalela umculo wakhuzana ngithanda umculo wakhuzana ngimlandeli kodwa ngilithanda nje umculo wakhe kodwa ngimlandeli angena umlandeli wakhe ngilandela usibanibani kodwa ukhuzana ngithanda umculo wakhe yabo angazi ukuthi uyihlukanisa kanjani le nto le angazi so baningi abantu ukuthi bawuthanda umculo bawudlala futhi bawudlala phela ngeke uyikhohlise sizalela emakhaya mina ngishaya esichingini impela la elikuzeni la impela ukhona ngifike ngishaya njengezulu la ukhona usala usuhlala yabo so uyinsizwa izintombi angikwazi ukuziba vele so ngiyibona lento ukuthi indlela nenenze ngayo ibikhomba ubumbano leyanto ukuthi nithi nilandela abaceli balandelayo kodwa nikusho lokuthi cha zimnandi ingoma zalo muntu asikwazi ukugxeka into engaxakeki so ibe inhle leyanto eniyenzile ibe inhle kakhulu engikholwa ukuthi nabafowethu abasetshenziswayo ehlaphalazeni abanye abantu mhlambe bakuyeka angikhuzi kuphela abathuka mina ngikhuza nabami abathuka abanye abaculi ukuthi asikiyekeni bafowethu asikiyekeni mina ngenhlanhla vele angaze ngibe lo ngafika abalandeli benza into eyenziwa yimina so kugcina kuba khona abalandeli bami abazikhandayo ukuthi asiyovikela ukhuzani ku TikTok ngoba uyaphela inhlamba kubulawa igama lakhe nathi asiyokwenza lento abayenzayo yokuthuka inhlamba so bafowethu ngiyacela mina ngiyanithanda kakhulu whether umlandeli kabani ngoba nje ubulandeli uMaskandi kuphakama igender yethu izoyifica iphila isiphila izulwane so ngiyacela ukuthi sehliseni imoya sehliseni inhlamba singabathuka abantu sihloniphe ngayo yonke indlela bathi ngiyibambe le call mhlamba ke ngiyibambe le call ngiyacela ngane zakwethu ngiyibambe le call
athi ngifona ngoba yebo cha yebo bizo lami njani ngiyaphila hayi siyaphila Khuba ngasho bizo ekugcineni kwamavideo angiwenza ngasho ngathi uma umbono wami ungemukelekanga ngeke ngizonde angiqondile ukubi ngiyakuzwa bizo ukuphatheka kabi kwakho enye yento mina empilweni engiyivaluisha ngendlela eyisimanga ama feelings omunye umuntu so ke ngiyakuzwa bizo noma ngayibuka ngawunkulavu ngibe nenhlanhla ngiyafika nje ekhaya ngithe ngifika ngakhuphukela lapha engizokwazi ukubuka khona ngoba bengithembisile ukuthi ngizoba khona ngavele ngaqondana nento eqondene nami ngqo yebo so ngakuzwa mfowethu ukuthi awuphathekile kahle cha Khuba mfowethu ngenhliziyo yami ngangaqondile ukubi umuntu mayekhuluma Khuba ukhuluma okusenhlizweni yakhe akhuluma umbono wakhe uma ngabe mfowethu kuhlale kabi njoba ngizwa ukuthi kuhlale kabi ngiyaxolisa mfowethu ngicela kwedlule kodwa ngizoyenza ivideo mfowethu yokukhombisa ukuthi ngempela akukho kube bengikuqondile phephisa ngale ngamama ngoba angiyena mina umuntu onenhliziyo I know ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuzwa lawo mazwi wenza njengami ngqo nami mangabe ukuthi khona ngake ngenza ivideo nje phambilini ngithi ngenza ivideo nje ngiya replya kwaxobeka ubaba uSomnandi ngenza ivideo ngazama indlela zokumbona enza ivideo ngakusho lokho ngaposta ngasho ukuthi cha ngiyashweleza ngoba lento wena bizo sisebenza ngayo leyo umculo uhlezi ugade engathi kungafika kuwena abantu abazobe bekhuluma kahle noma bewuncoma noma ukuthi mabekhalaza ngendlela yakhayo noma mabe nendlela yokuxhumana nawe bethatha ucingo bexhumane nawe ngamangala mina isenze senzeka ngathi mina ngaze ngasho ngathi nginebhadi uma ngeke ngathi khona umuntu engimbona ukuthi hayi ngithi ngiyancoma nje ukuthi mina ngumuntu oyiphathele induku wayidlala induku yabo so ngiyakwazi Khuba ngiyatholisa mfowethu ungenzela ukuthi singathi mina ngonile ngonile ngoba noma ngaba ngonanga kodwa mangabe ngikhulume into ethinta igama lakho iyakuphatha kabi wena kusuke sengonile lapho mina nginsizwa Khuba ukuba umsizwa buchazo hayi ke no into engangikhala kuyona wena ndaba ngangikhala ngento eyodwa ukuthi kodwa ngoba unayo inamba yami ubungangifonela ngani bese ke ngikwehlula ocingweni ngoba ngakuza izinto ezikhuluma ukuthi ngingakuhlula ngalezi zinto ngoba uma ngikhuluma ngomlando wami awukho umlando owami umlando wami mina ngisuka kude lo muntu okhuluma ngaye wahamba ngo2016 from 2017 kuze kube manje sengisebenzisa abanye abantu lapho ngesikhathi engiqophe ngasemlando ke eminingi uyabo ngizama ukubeka esithombeni ukuthi ngiya komabhida ngiyakuphi kuphi so vele ngangivele ngisebenza nalabo bantu uyabo so kasikwazi ukuthi singayolalela ngoba vele kuyiliqiniso ukuthi kunabantu abahlaphaza igama lami ngayo yonke indlela okugcina kukapakela nakunina nakubantu futhi abafikayo ku TikTok othola ukuthi basanda kufika bawazi kahle umlando kaMaskandi begcina bekholwa ekutheni ukhuzana uyilonto abayilalela kulowo muntu omchaza ngaleso sikhathi kanti lo muntu mhlawumbe uyasebenza emsebenzini uyena usebenzela kwenye indawo ukuthi azohlaphaza igama lami uthunyiwe ukuthi azohlaphaza igama lami so ke okuyinto engekho right njoba kade ngikhuluma la ku live bengisho ukuthi ungavumi bebulala istrand sakho mangabe istrand sakho ukukhulisa insizwe ezisezintsha mangabe mina ngiqhama ngizogxeka lonto ngibulala la wena onamandla khona shuthi ngelinye ilanga ngisho ukuthi yeke lonto leyo bese mina ngiyayenza ngakithi so kubalekile ukuthi siqhuquzelane uma ngabe kodwa kukhona ngoba nami ngeke ngibe perfect akekho umuntu perfect emhlabeni uma ngabe ngikhona lapha nami ngishayise khona uzothatha ucingo mfoka Khuba kuphi ake sibona nini hayi abiyami ngoba ngiyakhonzile lungisa 1 no 2 no 3 no 4 ukuthatha ifoni uyibhekise kuwena ukhuluma in front of thousands people uzothi amagwinya kaKhuba anosawuti ngoba usawuti uziwo wena ngoba wena wathi udokotela ungawudla usawuti
ku-wrong ngoba ngizokhipha mina uSawoti kanti uSawoti sengukhiphela wena wakho uzodokotela ngoSawoti sokulimala bonke laba bantu abathanda uSawoti uyayibona akekho umuntu emhlabeni oculela umuntu angeke njengoba ngicula ngithi ngizoculela uphakela umthakathi uyabo ngiculela abantu bonke uma kwenzakalile wena mhlawumbe kumsebenzi wami ongodlule awuthandanga bakhona bebewuthanda mhlawumbe wena uthanda lo wakulonyaka njengoba uncoma lo msebenzi wakulonyaka uthothi futhi njengoba uncoma lo msebenzi walonyaka baningi futhi abawuncomayo lo msebenzi walonyaka kuqhamuke futhi oyedwa ozogxeka bengeke ngiculele yena ubheka ukuthi abantu abaningi bathini njengoba abantu abaningi bowuthanda lo msebenzi kusho ukuthi wena noma kuthiwa khona ubona khona iphutha hayi kusho ukuthi kube ukuthi akhambisananga nawe thola omunye ozokwazi ukuthi ababaculi baningi yabo so lento yokuthi ubulalwana amagama ngize emsebenzini wakho ngizokuthuka ngomsebenzi wakho ngiye kulo ngimthuka ngomsebenzi wakhe ayiyenzi kahle impilo ngoba lonto ishaya inhliziyo ngoba mina ngivile ngicabanga ukuhlupheka kwami ngiphuma khona bese ngibuka wena udicelela phansi igama lami bese mhlambe ngigcina kube ngazi mhlambe senginyukelwa umoya kanti chabo ingoba ngicabanga lokuhlupheka ongiphindisela khona kuba mfowethu mina mfowethu ngumfana ukhulela lapha emakhaya mina ngiqala ukulandela ukufika so ngiyakwazi mhlambe wena ungazi hlangane nami sesibadala sesendala kodwa mina ngikhathi ukufika wena sikade siqeda ukulahlekelwa umqhuminti mina mfowethu anginayo inzondo empilweni yami nje inzondo anginayo ngikholwa futhi ukuthi khona umuntu ongikosikhona umhlabeni nonenzondo nawe ngiyazi ayinzondo uyakhuluma imizwa yakho abantu bethatha ngendlela abayithatha ngayo kuyimvelo lokho evidweni yami bengiyenza kushile ekugcineni ngathi uma lo mbono wami ungathathekanga ngendlela ebengiwusho ngayo noma mhlawumbe ngihlulekile ukusho ngendlela ebengifisa ukuthi ukusho ngayo uma ngabe kunyatheleke kabi ngaxolisa kini nonke engimthintile kodwa-ke mfowethu mina nje ade ngilibhuka ufulayivo wakho manje ngumuntu ozalwa namantombazane ekhaya imizwa yomuntu ngiyayazi ngayifundiswa amantombazane ngoba ngizalwa namantombazane awu-16 ngiyawazi umuzwa womuntu uma ngabe umuntu ekhuluma ngikwazi ukungena enhlizweni yakhe ngizwe ukuthi lo muntu uzizwa kanjani mfowethu ngikhuluma ngenhliziyo enhle wena yimi ngithinta igama lakho ngilithinta ngenhliziyo enhle kodwa kwafika kuwe kwabakubi ngiyaxolisa mfowethu enza futhi ngithi mfowethu ngizoyenza ivideo ngixolisa umoya mina engikhanuke ngawo wangemukeleka kuwe hayi ukuthi bengithi akubhubhizwe cha bengikhuluma nje kwami ngikhuluma ngomuntu engimlandelayo mina mkhaya ngizalwa uMaskandi umakhulu wahle waye uMaskandi wayethula nothwalofu wayethula nokade lemnyama wayethula nobaba ungema la kwanongoma la kwaDabhasi so hayi ukuthi ngiyafika ku ngiyawaza hayi ukuthi ngiwazi ngalendlela nina nenza ngayo business but ngiyazi ukuthi ingoma mayinhle kanjani wena emhlabeni kuba ngeke ngikwazi mina ukuthi njalo mangenza into ngegama lakho bese iyavela kodwa kuningi lapha thina sisupporta khona ungekho wena ungabuka I know namlandeli angithi umlandeli womuntu akekho umuntu engumlandeli wakhe mina ngumlandeli wengoma so ke mfowethu ngigcobe kabi ngingaqondi kubi ngithi ngikhuluma into mhlambe nami ngendlela engicabange ngayo mhlambe kwase kuba kubi ephisa ke ngane kamama ngoba anginayo mina izembi akukho lapho wangona khona akukho lapho wenza khona into ephazamisayo nami angisoze ngenze into ephazamisayo ephisa mfowethu bengifuna nje ukusho lokho bese futhi ngizoyenza ke ivideo ekuchazayo ukuthi konke ngiyakubala usukaphi kodwa wena njengengane yakithi angisoze mina mfowethu ngabulala umsebenzi wakho ngiyabonga kakhulu Qhawe nanokuthi ke ngifuna ukwazisa ukuthi njengoba ubungifonela la bese kusho bona abantu ngoba usukuwafona base bethi hayi ungambamba sengifuna ukusho ukuthi cha njengoba sikhuluma vele si live vele ngokwabantu kodwa ayikho phela vele into errong ngoba lento ishowed vele usazokwenza ivideo yayo uyikhulume vele so yimi ngithatha isinqumo ukukhuluma ngegama lakho ngakuphatha kabi ngokuphatheke kabi wena noma mina bengaqondile okubi kodwa ke fanele ngikuxolise lokho ngoba usuphatheke kabi inkinga phela iqhamuka khona la ekutheni umuntu uthi noma wena wazi kahle sho ukuthi ubungaqondile ukumphatha kabi kodwa mayesephatheke kabi yena fanele wena bese
police ukuthi ubu wrong noma ubu right akusena ndaba mina mfowethu ngiphatha igama lakho lengiphathile ngenxa yokuthi ke wena usuphatheke kabi ngalo mina ngiyaxolisana mfowethu hayi no ngiyaxolela ndaba ngena kulayini noma ngilalele ngaphansi noma nginakusebenza naleyo nto ngoba mina ngandasizwa ubuhlungu engikubone ebuhlungu bakho ukhuluma ngalolu daba yebo balekhaya mfowethu ngiyakwazi angilandeli imiculi ngilandela umaskandi wena kukhona izinto engiyithandayo uzenzayo nomunye khona izinto engiyithandayo zenzayo nomunye kanjani kulolu kudaba ke emkhaya lolu ukuthi kukhona abantu engathi mina balalwa abanye abantu ingane ezasuka nje zaqonda mina ngingazange ngikhulume ngazo ngangakaze nje ngiyithinte ngisho ukuyithinta ngangikhuluma nabaculi ababeseviweni leyinsizwa ngaleso sikhathi ngithi ke mina mfowethu ngoba nina nicula into nila eviweni culani phela into okehambelana nento enikuyo vele ngeke phela umuntu acule into kodwa ke laba ababeseviweni ngaleso sikhathi bayazazi ukuthi babe ngobani ngase ngisho njalo niculani ke into ehambelana nathi njengoba nina ningabantu abakhona la hayi ukuthi abantu khona into abayenza ngangazange ngiphathe umculi nje wakwenye indawo ngangikhuluma nabaculi bakwenye indawo kwasuka ingane zesayigijima kimi mina ke nginsizwa ke Khuba mawusugijima kimi nami fanele ngiphoste imbokodo ngoba ngisuke ngenzela ukuthi ungafiki phela ugijima kimi hayi kulungile qhawa ke ngiqhubeke ngivalelise ngala ngiyabonga kakhulu abantu ba ama comment mahle wena mfowethu ngoba ngabamba mina ngathinta igama lakho ngixolisela ukuthi ngathinta igama lakho ukuthi ngangi right noma ngangi wrong okunye lokho kodwa ngoba ngathinta igama lakho wena kwakuphatha kabi ukuthi ngithinta igama lakho cha ngiyaxolisa mfowethu hayi ngiyalamukela uxolo emfowandaba umsizwa ke ibolobo umsizwa ibolobo ngqo ukuthi ukwazi ukuthi uthi hayi ngiyazehlisa la abanye abantu abazi ukuthi umsizwa into enjani bayitshela umsizwa nje ukuvondla so ngiyabonga kakhulu kuningi ngikufundile kuwena nje basikhuluma ngiyabonga khona abantu ama comment la ngiyabona kuncoma kakhulu ama comment la usubuyele kulo ndaba engimaziyo ngiyabonga kakhulu ngiyathokoza nayo lento ke ukuthi abantu bathi mabebona umuntu ephawula ngomuntu bese bethatha ama-poster amdala lapho khona ukhuluma iqiniso ngoba sasindawo sinanesithombe sangalelo la ngempela sasikade kukhona izinto esizikhulumile sazwana ngalelo la sazwana umoya waba muhle wawuphakamisa into wawuyibone ngalelo la akungathi makukhona into engiyikhulumayo mina ngikhuluma into ewumuzwa wami ngingaqonde bubi bese abantu bebuyisa ipost endala ukuthi hayi uwe owapost uphakela ukuthi ayingekho into wrong ngaleyo nto ngoba wawupost into oyibonile ngalelo la impintshashintsha ihlahla njengamanje imbali ngonyaka uzawo ngezomini so umoya omubi nje bakithi nakumaskanda awuphela umoya omubi nabalandela awuphela umoya omubi ngoba ngempela egcineni ngeke siyiphile phela impilo ngokuthi silawulwe ngabantu ukuthi bathini ngezinto bona abayibona bona beyicabanga bekude kunathi mina Khuba nginayo inkinga nawe ngumfo njengoba tshela ukuthi usebenzele kule album umsebenzi wakho muhle kakhulu ngikulalelile futhi angiphawuli ngibona ngingaphawuli ungaphatheki kabi ungaphawuli ngisuke ngingakalaleli mase ngilalelile ngizophawula yebo hayi ngiyathokoza kwandaba ngiyathokoza kakhulu ngoba amakholwa ahleba ngiyathokoza kakhulu uphile nje